Ani mung Abel Jamatia, ang tuju Singlung Parani, oro Krishnanagar Lake Chomni Gongol Road, Pragati Road tongo. Nge ani problem ngang abosi, mia horo around 2:30 AM dogo, ani bike khokjagi paika. Nge bike ni details ngang ke Pulsar RS 200, nge bike number ngang ke TR06C 7145. Nge ang police thana bo report rika date amoro khairika entry ro aipano broni brok sawo sarigo phaya ne rohne aipano brono to ang asa khlaya brok to always police rok to immediate action bo nayaba so hain bagi ang oro koktri praw ma phaika ingke ang lukrono koina musungman ingke nrok ang jokhon tin ro o bike non nukangke nro ano inform khaimanu eke police station no inform khaide ingke phone number ngangke ani phone number ngangke 8787576066 ngaro call khaide lukrono asun ang koina musung asuk sung ta asuk gnang ma bongya sanghaino oro aglo pore tongjamasi customer soke chu ya tu bike isan najaman si abo ge family wa asuk effort khaimane kire haipano customer so klai parents ro rimani ba ang lukrono asun koina musungu that nrok ano help khaiman khangke belai nang khaksang nai naron thane asung nang koy ngate te kaisa ko ngke ang CCTV footage botongo abo ang ready nai ngke a CCTV ngke o nogandani abo aroni nahajangmani abo nailaika aro duijona wansaro nongkana ngke duijona khogitelango abo log rijak gate tokrino construction choli tongma ba gate kire aro onek oino scooty bike ro tongo haipano abono tilangli aboro ani bike no kaisa lock sabai tilangi thanga ngke CCTV abo ang ready nai asung